بسم الله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله المستكملين الشرف. أما بعد بدوا الله بامبليزا tujalinga kubimu ebigambo bya nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byayogera ng'ebigambo ebyo nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kubyogera yali akubiriza abantu okwetanira kubimu ebyengera Allah byabawa. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakuba nti ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragha. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakuba nti ebyengera bya mirundi ebiri, ebyengera bibiri maghbunun fihima kathirun minan nas, abantu bangi babikolera mu ino losi, abantu bangi balemererwa okubikozesa babikolera mu ino losi mu mbeera ey'endawulo. Nti ebyengera eby'emirundi ebiri n'ebiriwa as-sihhatu wal faragha, omuntu okubaawo nga mulamu ezira kimuluma ku mubiri gwe n'omuntu okubaawo ng'ali free ezira kimusumbuwa. Omuntu edda yabaawo nga mulamu ezira kimuluma ku mubiri gwe bamukoba saalaku siibaku kola ku kino gyokole ku kire, wallahi yalemererwa. Abona obulwaire bwidye azeeyiike takasobola asiiba, ebirwaire bino bidye ng'akoba ati wo singa ndi mulamu singa ze namba akumuba siiba. Aye nga mu kaseera ke yali mu omulamu yalemererwa okuba ng'akolako ibadaati. So Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatukoba nti ebyo byengera eby'emirundi ebiri, omuntu okubaawo ng'ali nga mulamu ezira kimuluma n'omuntu okubaawo ng'ali free. Ekyokubonerako abavubuka b'ennaku dino, omuntu asobola okuba ng'ali awo bamukoba nti munaku masjidi gundi nigundi eriyo omusomo guno baseeka baidi okuba nga basomesaku, yaja yatiyama wedakiika ebiri yaja bibali tukoba bizira mugaso. Oba yaja bamukoba nti mu masjidi baluisi baseire sala masalan baluvanyuma lwa sala omuntu asituike kuba nga asomesaku, wallahi yalemererwa okugumiikiriza edakiika etaano omuntu okuba nga asomesa. Oba ali ku mitimbagano yabona seeka gundi ali kusomesa, seeka gundi ali kusomesa, obuntu bwaba seeka abuulisa ku sekendi ng'abo abutuninga abo baatutama. Aye omuntu weesanga mu bintu ebizira mu makulu yaje yamalira eyo ebiseera. Omuntu yaja mu bintu ebizira mu makulu yamalira eyo ebiseera, yaje atyama mu ludo okuva ku nkyo paka enduba weegwira, yaje yatyama mu kibanda kya firimu okuva ku nkyendu paka enduba weeviira, yaje yatyama mu matatu okuva enkyo paka enduba weegwira. Aye nga mubigema ku Allah ezira kyaweire ku biseera neire ekirala. Aye nga ku bya duniya abiwa ebiseera yakola buli kimu, yakola kire nikire. Aye nga kubigema ku wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ezira kyawa biseera, ezira kyakoze, ezira kyakola. So Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatukoba nti ebyengere ebyo by'emirundi ebiri abantu babikolera mu ino losi, era abantu bajja kuba nga babyeyidusa ino ku lunaku olw'enkomerero. Kyova bona wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala yakoba nti yawma yajma'ukum liyawmi ljam' dhalika yawmu taghabun, nti olunaku wekitiibwa Allah lwaja okuba nga atukungaanya. Olunaku olwo Allah mu kutukungaanya lujja kuba lunaku lwaki? Dhalika yawmu taghabun, lujja kuba lunaku lwakukola loosi. Loosi etya? Omuntu ku lunaku lwa qiyama ajja kuyida mu maiso g'ekitiibwa Allah, ajja okubona nga yali n'ebiseera ebingi, yali n'ebiseera byasobola okutira mu Allah, yali n'ebiseera byasobola osomera mu Qur'ani, yali n'ebiseera byasobola okolera mu adhikari, yali n'ebiseera byasobola okubanga awulirikizaamu ebigema ku Allah. Wallahi yadeema kwetanira biseera ebyo neire olunaku olulala neire sekendi endala, omuntu abone nti yali ni chansi ekozesa ebiseera byali nabyo, wabula yaja ebiseera byona yabimalira mu kukola ebintu ebizirayo, yabimalira mu kujja mu kukola mu ludo, yabimalira mu kujja abona firimu, yabimalira mu bizira mu makulu byona yalemererwa okubanga eire eryo ekitiibwa Allah. Akaseera kakazike ku Allah. Owekitiibwa Usman bin Affan omusika wa nabbi ow'okusatu yatukoba ebigambo bino wammanga nti law tahirat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum law tahirat qulubukum
ma shabiat min kalami rabbikum. Yakoba nti singa emitima gyaife mitukuvu, singa emitima gyaife miyondo, singa emitima gyaife girimu okutya, ma shabiat min kalami rabbikum, tujandikako oyenga kuwulirisa bigambo bya Allah. Ayo okumana emitima gyaife gizira mu kutya, okumana emitima gyaife gizira ti mitukuvu, buli wowulirisa ku bigema ku Allah ng'ebyo bivaamu. Olutuuka n'okolayo akagundi gundi yafulumya kemba kiwaataamu, wakawulirisa oba katwala data 10 katwala, aye ng'ebigema ku Allah olemereire okuba ng'obiwaaye dakiika 5 obiwulirise. So baidu ba Allah, ebiseera byaffe tubize eri Allah. Kaseera kona kona Allah atola mu bulamu obwensi buno, aye ekibuuzo Allah ojja kumusisinkana naki eri Allah olijayo naki? Ye wanaakuta ng'ali kubala mu ibaliro, kiki ky'ojja okubanga kiki ky'ojja okubanga wengira nakyo jjana, oba kikyajja okubanga akusaasira nakyo? Baidu ba Allah mbakutira okubanga twetanira ebiseera byaife n'obulamu bwe tulinabwo, obwafuli bwe tulinabwo, tutabuta mu bintu bizira mu makulu, wabula tubwize eri owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadi ila yaumi القيامة.